Вітаємо вас, поважані глядачі! Ми читачі Білоозерської дитячої бібліотеки. Розглядаючи різні книги про історію нашого міста, нам стало цікаво, ці ведають жихари Білоозерська історію і важні імені того місця, де вони живуть. Каб знайти адказ, ми вийшли у город і непосредно звернулися до його жихарів з різними питаннями і загадками. Які адкази ми отримали? Глядіть далі. У гонар гэтага чалавека была названа адна з вуліц горада. За сваю працу гэты чалавек быў адзначаны знакам выдатнік энергетыкі і электрастанцыі СССР, граматай Верховнага Савета БССР, першы дырэктар Бярозаўскай ГДРС. Может быть, это улица Глинского? Энергетики Улица Глинского, да? Не знаю. Глинского. Глинский. Мы живем на этой улице. Глинского? Глинский. Глинского? Разведчик, герой Советского Союза, кавалер 5 баявых узнагарод, першабудаўнік горада, ганаровы грамадзянін Білаозерска. У гонар яго ў 2007 годзе была названа адна з вуліц горада. Вуліца праходзіць у раёне храма Серафіма Сароўскага, ад вуліцы Леніна, гораду Білаозерска, да вуліцы Школьнай, вёскі Нівы. Свидинского? Свидинский. Свидинский, да. Свидинского. Свидинский. Ой, вот этого, что не знаю, то не знаю. Свидинского. Па ініцыятыве следапытаў гімназіі горада у гонар гэтага чалавека была названа яшчэ адна вуліца Білаозерска. Ён адзін з 14 лётчыкаў, якія ў годы Вялікай Адчыннай вайны выконвалі заданні, бамбардзіравалі танкі фашыстаў каля Бярозы Картузскай. Яго прах захаваны-перезахаваны ў Білаозерску і усталяваны помнік. Гаркова. Значит, я сколько лет живу? 66-го года, вот видите. Это улица должна быть такой? Да. Так. Сейчас мы... Гагарин? Нет, Гагарин у нас это летчик тут. Угу. Ён нарадзіўся ў працоўным пасёлку Бярозаўскі, вучыўся ў сярэдняй школе нумар 3, быў воінам-інтэрнацыяналістам, загінуў, выконваючы інтэрнацыянальны абавязак. У гонар яго названа вуліца, якая злучае вуліцу Шасейную і вуліцу Глинского. Наверное, это улица Казинца. Ну, Глинского, знаю, подождите. Ой, крутится, но... Ой... Ой, забыла, но знала. То ли Коля Колдовского. Не Козека, ну как... Казинца. Казинца. Казинца, это рядом Да. с нами. Улица Казинца.